Kibatip jero ka kintin sarway lang mo. Naman nga lapalan man ay hamadan te kasur kam da long 100% TikTok mo. Lilian. Kajing ay masim jong pi yangi ka day kajing kerku ka ba crowd day nom day ba ko. Te nang ay masim shishu dong ba kajing subscribe ka jong pi kajing share ka jong pi ya man laki content gi bangi penmi ha ki YouTube channel ka jong te here we go. Walatan si seyoji kataro hapeng lanti kadur kuman balong mapi kemau bengaman kasih senang senang empi kajadu wayoji nganak kimentayu lakalong kaman nuban ajrong kasingkrong mengaku batin long kendeman bayoji shalwa shuhen lam ngaku mapi baros dan nguyaong Shibangilan di ladang na intention kajong usok kajong umati ng bayon yayan lang mabatya masyong watsa parapli kanmawan yatang naki sunduk tingking hadan Chat. Hey, sana siulang aku mati yang penting nak deklar jadi di kumbala osong kible. Tengah bikin dong baros sangunya ida dong ira ke bitana tak siulam no yela. Nalor maki lupa siungan jalati namar haji muzin bergangan jaga mati. Nadiru komia okum batu bejisbiak oh ida hongga masih mata cukile pitiak. Jarang merhalang custom Syuji kong bikin bariam Nangalak hipenyak se Kasur piro kabajam Kibalik kijis o majis o Belut ki hakil yang baro Nakibag benang ngaya perday Jagar panganapi marway Senam empi kajadu Kuayo jinganapi mantayu Latalong kamon uban najro Pasingkrong mengakwa batin Berengilan shibikilan di Ladang na impression Karena suin, karena sudah Tambah yo banyaya Habat siapa syong Waca balik play Natin mabanyaki Sundut tinggi Hadang kusama Mati lemak syabi Kudai Shibun